Khumulung Amchaio tongnai joto takhukte bukhuk songni bagui kaisa koktoma kaham nini mokolo Jwngjal eba kheba nukmani hamya wngwi tongkha hingkhe norok phai Naijakgwi mannai khumulungni Salka Hati stall number 18 tai 19 o thaio oro naijakmano karibo nini nangkukmani chosumarokno bo naino rojaknai tei o mokol naijaknai thaino phiogwi jengwi rakha PWD Education Kobrok Department ni EM mochang Chittoranjan Debormani yaktei khe oro mokol nukma hamya burisuk bura jotono kaham ke machine ni bisingtwi khlai borokno chanai naimani yagulono borokno chosmarok bakjaknai hinai saikhna rakha oro nainai Dr. Salka Jamatia bo sakbai thangno chini borokno check up khlainani bagui bo saktharmani bisingtwi keno chini khumulung Amchaio bo o thaino achok rok khaimani Beriba sehetu orang mantu biasa naik ni bawa request mereka, ini bawa nak help bahagian help mereka. Ke sehetu sini bawa nang kangke senglah awak lalu sekang mana yo, awak lalu kita tabung orang dong kangke bah, seng sak besar orang nak jodoh nak mantu, kami bagi orang nak mantu ni jadi kita awak ni. Amo ni sekangke buat kayu tong mani. Ang kangke tu amo company awo tipso aro pipe hai intensive pack agar walo among ke kata go main branch ge Chennai ke tarpore ake personal khologi sin boro ni bage je seba khiman sak kaine hine gopro rong simi tabok omo chengjak sinai chengjak mane khanke tinin simina chengjak sinai ke amo timing khanke Monday to Saturday Sunday khanke close 10 AM to 6:30 PM abo ki jotono fee rok nangnai jatkena fee khanke sini first jang amo bo question singa जैसे चिन बोर्ड ने बाकी से हेल्थ पेमेंट सकी से चेंग माबा तब वाइसा रजिस्ट्रेशन पेमा बाई नो 2 years जरूरत है रजिस्ट्रेशन कार्ड बाई फ्री नहीं जग मन नहीं क्या हम बाकी नो सकंग रजिस्ट्रेशन चार्ज में नंगना हम का बेसिक चार्ज 200 rupees इनके रजिस्ट्रेशन ने 100 rupees ये टोटल का 300 इनके हम उस 300 बाई रजिस्ट्रेशन जब खेमनी हम नो 2 years जरूरत है बहु रजिस्ट्रेशन कार्ड बाई नहीं जग मन Bomah chef manto oro operation rok ni bagai ba omah rok phono se deto operation ni bagai ke to abodo to kriko ke to hospital sima khlai ba orong khangke nini je kono mokol problem tarom ni mokol phan kun phan hap kha ba sak sakha kha nu gyang kha ge bo hai ke primary eye care center tamo ke am bagai tabuk so phan nang khangke nung phai order repayment ka ke order nang phai kan ke 1 day waiting period tini order kan ke na manai bhai jata timing dan an mong ke Salka Jamatia